The people of Iran are marching through the streets while being unalived by their own government. Unfortunately, it does get worse. The numbers coming out of Iran are nothing short of a mass casualty. The numbers are between 12 and 20,000 people unalived, and your prayers are needed right now. But first, I want you to watch this short clip. همه رو دارن میکشن، همه رو دارن میکشن، بچه‌ها رو همه رو دارن میکشن. فقط کمک خارجی، فقط کمک خارجی احتیاج داره. همه رو دارن میکشن، بیرحمانه دارن چراغا رو خاموش کردن، هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. حالا روی مثلا خوبی نیست، فقط کمک خارجی. من تا الان تا ایران نباشید نمیفهمید وضعیت چطوری. ترامپه مرامپه هر کی هست، فقط کمک خارجی. چشم امید بچه ها همه به شما هست، بخیلی خارج از ایرانه. من یه قطرم توی اقیانوس، فقط میتونم قصه آنمو بهتون بگم. جهنم رو دیدم تو ایران، این چند روز جهنم رو دیدم. گناه داریم، خیلی گناه داریم، خیلی گناه داریم. The Bible says, God says in the Bible to call unto me and I will show thee great and mighty things which thou know not. The Bible also says in the book of Acts that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Let's call upon the name of the Lord for his divine intervention on behalf of the people of Iran. Like, share, and subscribe.